Hidrografski objekti u Pirotu i njegovoj ravničarskoj i planinskoj okolini su ne samo mnogobrojni, već i raznovrsni. Reč je o izvorima hladne i tople vode, kraškim vrelima, močvarama, podzemnim tokovima, potocima i rekama. Najveći i najpoznatiji hidrografski objekat je Nišava, najduža i vodom najbogatija reka našeg kraja. U 6. knjizi Enciklopedije Jugoslavije izdate 1965. godine o Nišavi je dr. Tomislav Rakićević, profesor Univerziteta u Beogradu, napisao: Nišava, reka u Srbiji, po veličini sliva, dužini toka i količini vode, najveća pritoka Južne Morave u koju se uliva sa desne strane 10 kilometara nizvodno od Niša. Izvorište joj je u Bugarskoj, ispod Koma, jednog od vrhova Stare planine. Od izvorišta do ušća Nišava je dugačka 178 kilometara. Dolina Nišave predstavlja jednu od važnijih saobraćajnih arterija. Najveća pritoka Nišave je Visočica u koju se uliva kod Staničenja. Duž svog toka, ova slikovita planinska reka stvorila je veoma interesantnu dolinu i sastoji se iz kotline na prostoru Gornjeg Visoka, kratke klisure sa stenovitim stranama i uklještenim meandrima, koja je poznata pod imenom Vladikina ploča, erozivno-tektonskog proširenja Donji Visok i kratke klisure Temac. Vodom bogata Visočica i krečnjački tereni na mestu klisure uslovili su postojanje specifičnih površinskih i podzemnih oblika reljefa, među kojima se ističu speleološki objekti od velikog prirodnog značaja. Za Visočicu, koja nastaje od mnogobrojnih malih planinskih tokova, često se kaže da je reka sa 3 imena. Na teritoriji Bugarske, neposredno pred ulazak u našu zemlju, zove se Komštička reka. Po Visoku, Visočkoj Rožani, kroz koju protiče svojim srednjim delom toka, naziva se Visočica. Onda teče ka Rasovcima, gde se širi, a nedaleko od Brane u nju se sa desne strane uliva Toplodolska reka. Nešto nizvodnije reka teče kroz selo Temska i po njemu dobija naziv Temštica. Ova reka je obiljem vode hranila Nišavu. Slapovima, brzacima, virovima i čistom vodom i danas privlači žitelje ovog kraja. Toplodolska reka, dugačka 19,8 km, je najbolje poznata stanovnicima sela kroz čije atare protiče. Postaje od velikog broja slabih potočića koji se formiraju na južnoj strani Stare planine, Babinog Zuba, Mramora, Belana, Midžora. Jovan Cvijić je zapazio da je malo reka kod nas koja nastaju na sličan način. Jerma je reka bez pasoša. Izvire je nedaleko od Vlasinskog jezera i posle kraćeg toka po teritoriji naše zemlje ulazi u Bugarsku. Ovde napaja plodno žedno polje, dobija mirni tok i nedaleko od nekadašnjeg rudnika kamenog uglja Jerma ponovo preseca granicu. Teče kroz nekoliko suženja i proširenja i nedaleko od Sukova pritiče Nišavi sa desne strane. Klisura reke Jerme je još jedan od prirodnih fenomena i ponosa ovog kraja zbog bogatstva speleoloških objekata. Rečna voda Pirotskog kraja je potencijal koji se prirodno obnavlja, te se može gotovo beskrajno koristiti. U tome je njegovo bogatstvo.